Samin benshi bati Dean Huijsen tumubona mu isura y'umuyobozi mwiza ni Sergio Ramos mushani Madrid. Ari mpamvu umunsi nabonye amakuru ambwira ko Rudiga ashobora kurekurwa muri sama 2026. Igihe kirageze ku bwaho cyangwa turetse n'amakuru twabonye. Igihe kirageze ngo Real Madrid igura umudefanseri wo kugenderaho. Amakuru agera mu Bwongereza avuga ko Liverpool itakiri yonyine kuri Maguire, ikavuga ko ari amakipe ari top yo muri Espagne nayo yinjiyemo. Harimo na za Barcelona, harimo na Barcelona na Real de Madrid na Bayern Munich. Bivuze ngo ekipe yitwa Real Madrid irabizi ko ifite uburo bwinshi ariko nta musururu ifite. Ifite Dean Huijsen kuri Real yatunze Rafael Varane na Pepe icyarimwe na Sergio Ramos, bikarangira Pepe asohotse Varane agafatiraho na backup yaba benshi na ba Nacho n'abandi n'abaraba bagiye baza nyuma. Ntabwo Dean Huijsen arera ku rwego yaba umukinnyi ubanzamo kwa Real, cyangwa se akaba harari afite umuntu umurusha. Ntabwo akwiriye kuba ari we muyobozi. Sinzi niba muri kubyumva. Ni umukinnyi mwiza ariko udakwiriye kuba ari umuyobozi. Nkuko Pau Kubarsi yagirwaga mwiza na Inigo Martinez, ni nako na Dean Huijsen akeneye umudefanseri umaze gukura, wahuye n'ibitendo byinshi, ufite inkuru yabara, ufite experience yo ku rwego rufatika. Ariko nujya kureba ahubwo uzasanga ntabwo Rudiga yigeze mu umudefanseri ukomeye ahantu hose yakinnye. Rudiga ni kwa kundi umukinnyi aba ari umukurajeri, mukaba mumwifite ari umuntu wanyu muvuga ati nibazana imbaraga aragigira, yadutsinda igitego cy'umutwe twabuze, ariko nanone byadutsindisha natwe tuba tubizi ko ari byinshi. Rudiga yaba muri Chelsea ntabwo yigeze mu defenseur ukomeye, agiye muri Real asanga Real Madrid ifite ikibazo cy'abadefanseri. Kimwe mu bintu byamutwaye nuko atavunitse. Hari igihe cyageze Real Madrid ikagirwa ivunikisha, Rudiga akaba hari. Nono yaba nahari Real Madrid ifite ukuntu yipfundikanya ibintu byayo igatwara Champions League, still Rudiga akaba praised nk'umudefanseri mwiza. Hari n'igihe Madrid yageze gutwara League ino yatsinze Liverpool kimwe ku busa. Yego, bibiri yari ifite Militao na Alaba muri defense 2022. Yego, igihe rero kuri Real Madrid ifite Alaba arakuze, ibihe byiza bye biri inyuma ye. Nta bihe byiza bindi asigaraje imbere Alaba, ntabyo. Ibihe byiza bye byaramusize. Ifite Dean Huijsen ibihe byiza biri imbere, bivuze ngo ntabwo aragera mu bihe byiza. Afite Raul Asensio bamushyizemo isi yose itimubona umuyaga warahushye, inkoko tubona ko tayari ari umuvandimwe ujye bivuga neza. Yagiye kuri Ruhangwa Mboni. Yagiye kuri Ruhangwa Mboni, isi yose baramubona. Hakaba umuntu wita Eder Militao wagakwiriye kuba ageze ku gihe cyo kuyoba, ugendeye igihe yaziye n'igihe amaze muri Real, yakwiriye kuba ari umwe mu bayobozi ba defense y'ikipe ya Real. Kandi turebye ku buhanga afite, umubiri uramutse umukundiye yaba ari umwe mu defenseri beza bari ku isi. Real Madrid gukonvenka Saliba no gutanga amafaranga byarayinaniye. Real Madrid igiza kuba ifite amafaranga ari bugure Saliba, iyo yitegereje ngo performance za Konate baravuga ati reka ntabwo wagurisha, ntabwo wajya ku isoko ujyanye ibijumba ngo ugure ibindi bijumba, keretse nk'iyo bamugura umwaka ushize. Nabwo ari kuba babeshye ko Konate nta namwe yizewe ngo mu defenseri impeccable muri equipe nini. De Konate abantu benshi bamwibuka muri Red Bull, muri Rosenborg Sports Leipzig, ariko muri Liverpool ahantu hose bavuga ati nuko hari Van Dijk, naho ubundi Konate si umuyobozi. N'ikimenyimenyi muri equipe nationale y'Ubufaransa Konate ntabwo abanza mu kibuga. Saliba araza na Upamecano ari muzima tsimurusha. Mema n'igihe kigeze kubaho na Saliba atarafatisha muri equipe nationale bakajya bazana Lucas Hernandez umuti wa defense kandi Konate ahari. Ariko bwo ari igihe Didier Deschamps yigeze guhengeka Lucas Hernandez. Yego, aza mu mutima defa kandi Murero se kandi Konate ahari kandi nejo bundi Murero. Bivuze ngo rero bivuze ngo Konate ntabwo ari umudefanseri waza kuyobora bari abana, ubwo byarangira bamuyoboye. Real Madrid rero imiravuga ati Militao wenda tuzamwihanganira n'uburwayi ntitwapfa uburwayi. Rudiga arakuze, dukeneye kugabanya payroll kuko Rudiga azi ubuntu. Fane kayimwe amafaranga menshi.
ni kimwe na David Alaba iyo yaza kwemera gusesa amasezerano umwaka ushize yakwiye ko yagiye muri Nosama abo n'abakinnyi babiri bazarikipiramo imishahara yabo bakajya ku isoko ry'umudefanseri ngufate nk'urugero reba ibyo Carreras ari gukora kuri gatatu Carreras impeccable yarinze agera ku munsi wa gatandatu mbere ya match Atletico ntiyari yagacenzwe nta muntu uri wakamucenze ku mwanya wo kuri gatatu bivuze ngo uzanye umudefanseri wundi muri defense umeze nka Carreras wagwa nk'ibyo Carreras akosoye ku ruhande rw'ibumoso akaza agasanga kandi ni Hussein witeguye kwiga defense ya Real Madrid yakosoka bagasigara batekereza ngo nimero 6 arava he nimero 6 yavaye ko Chouameni kwabimuhinzemo ntitumenye n'umwanya wo kugira ngo abanza byakire ko tumushyira hapfuye hose bizagenda bita ariko Real Madrid gutekereza kurekura Rudiga na Alaba no kurekipera imishahara kugira ngo bagure umudefanse rutanga umusaruro bavuga Eder Militao yasigara umusimbura na Raul Asensio uri kwiga kuko ya umusimbura mwiza mu gihe habayemo ikibazo ariko Dini Hussein abonye umudefanseri bakorana yabona defense nziza Real Madrid kuko avec son taille mutaramu Dini Hussein n'urya agira lecture d'hygiène nziza ukongera ko no kuba ari umusore navuga ngo ukiri muto ya progress kurube irimo irazamuka kuva muri FC Barcelona kaza gatera match nk'iza ari gutera muri Real muri equipe nationale Espagne yahise abona umwanya ubanzamo kubona umwanya ubanza muri Espagne uvuye muri Barcelona utavuye muri Real cyangwa Barca ikiba kigaragaza ko hari ibyo ufite kandi noneho mwongereyo n'ikindi kintu si umwana wakiniye ibyiciro by'imyaka y'abato ya Espagne ngo tuvuge ngo ntabwo bamuzi yaje from no nk'ikivejuru agwamo abantu bose bahita bamushima umuzaniyeho umudefansi we dufaturiye nka Mage mujya mubona ko muri Crystal Palace akinaho byapfuye bagurisha Joachim Andersen bakazana aba Maxence Lacroix style agakomeza defense igakomeza ikaba nziza basiga akina hengamira ibumoso asiga hengamira ibumoso kandi mubyibuke ko yakinaga muri defense ya babiri imbere y'umuzamu yakina imbere y'umuzamu ari mu nimero 5 mwiza cyane bura ni mu nimero 5 mwiza cyane aramutse bafite Dini Hussein wiyangaje ajya imbere Mage agasigara inyuma kontra defense yaba ari defense nziza babonye kandi ntekereza ko nka Mage Real Madrid iramutse yakomanze sinzi n'ikipe yindi yamukomveka kureka kujya muri Real kandi Real imaze kugira communauté anglaise nyinshi ibindi nini niba Jude Bellingham akaganiriza Trent Alexander nubwo atarafatisha kongeraho ba Owen baba ambassadeur babaye muri Real n'abandi kandi umukinnyi wese kwisi ntekereza ko kuva muri Crystal Palace ukajya muri Real yaba ari transfer y'inzozi cyane ko defense irimo imvune nyinshi muri kano kanya nabonye interview ya Eder Militao yunze mu rya John Stones ati imvune zikurikiranye nagize umwaka ushize imikino ati nanjye nigeze gutekereza ko nawe usezera ariko ati ubungubu ndaryoshye meze neza muri kano kanya nyuma ukiri kuruti kandi ndaza gukomozaho gato nakurikiranye abantu bafite bashobora gusoza amasezerano muri Sama baba ari free agent kandi batanga umusaruro mu kipe ari yose muri rusange nabonyemo Dusan Vlahovic kamumushize ku ruhande gato Silva muri Man City Andrew Robertson muri Liverpool Serge Gnabry muri Bayern Munchen abo bose bazaba free muri Sama ikurikira ariko by'umwihariko harimo defenseri babiri uwa mbere ni Maguire Samira mukomojeho uwa kabiri ni Ibrahima Konate muri Liverpool nawe yaravuzwe muri Madrid ibyo rugiye kuvuga ntacyo bitwaye ubikomoza ariko aba bombi bari free next summer hari wafitingamo cyangwa birabasaba kujya muri ndi soko urumva kuri Real bizasaba if condition Rudiga zagenda ariko se haje nde mu gihe Mage hiwaba wamubonye ariko nanone sindi kubona ko Real yahita irekura Rudiga wenda bijyanye na system Perez akoresha ku bakinnyi bagize hejuru y'imyaka 30 ya system abaho umwaka umwe ukamuha umwaka umwe cyangwa se amezi 18 by'igihe gitoye kuko Rudiga wenda bijyanye n'imikinire ye hari ukuntu tuba tubona ari umudefenseur usanzwe kandi abadefenseur bafite style nk'ire ya Rudiga hari ukuntu bafasha muri defense hari ukuntu baba bakenewe kuko defense nziza isaba kubirimo umuribero wa mudefenseur nyine ubumeze nk'umuyobozi ikagira na stopper cyangwa se umwe abongereza bakunda kwita destroyer wa umwe nyine wiyangaje muri dueli umwe ushobora kumarika wenda umwataka runaka ujye ubona nka Rudiga iyo bakina na Saliba Magalhaes niwe ujya mu bigoranye na aperi za mbere na baro za mbere cyangwa se amabaro ya kabiri ni uyitaba
urebye kuri Rudiga afite ukuntu yajya agafasha, uribuka hari nka match za Man City yafashaga ukabona amaritse nka Erling Haaland iminota 90 igashira. Hari ukuntu kugira ngo defense ibe nziza bisaba umudefanseri umwe kakina ibintu bimeze nka trash, ibintu nyine bimeze nk'umwana kugira ngo undi mudefanseri agaragare neza. Rero nanone guhita utakaza Rudiga n'uwo Magehi ntuzi uko bizagenda aramutse aje, ntuzi ko wenda ashobora guhita yintegra ngo bite bikunda mu ikipe ya Real Madrid, kuko si benshi baza mu makipe nka za Real Madrid ngo bite bikunda kuri saison yabo ya mbere. Rudiga wakabaye umuretse ukamuha uwo mwaka umwe cyangwa se ukamuha ayo mezi 18 akazagenda ahubwo amenyereza abo bandi baje. Ariko profile ya Rudiga kuyibona nanone ku isoko biragoye cyane, kuko muri abo badefenseri bari free kuri systeme Madrid maze iminsi ikoresha yo kuzana bamwe bazi ubuntu itaguze. Kuri Rudiga nje mbona baba bihuse kumusohora kuko experience ya Rudiga. Ikindi kuri match zikomeye Rudiga ari mu badefenseri bafasha cyane ikipe ya Madrid. iyo uvuze ngo Rudiga kuri experience afite, ariko mitanibaza ikintu kimwe, style doje imikinire ye nta wundi muntu muri Real uyifite. iyo style doje uvuga ni iyihe? Iyi nyine yo kuba umustopa, kuba yaba nyine wa mudefenseri wiyangaje mu madueli menshi, wa mudefenseri ushobora kuba uri gukina n'ikipe wenda ifite umwataka nka Harry Kane cyangwa se ifite umwataka nka Erling Haaland, ukaba wamutuma uwo mwataka kumubwira ati wowe Rudiga genda urebe Erling Haaland ntagire baro nimwe akina. Ibyo bintu yabikora, Rudiga yabikora, yaba baro z'imitwe yaba no gushaka ibyo bitego ku mwikipe bayabuze ibitego. Rudiga ibyo nabyo ashobora kubikora. Rudiga rero guhita umurekura muri Madrid ugasigarana ba Militao wenda na Magehi yaje, nubwo Magehi nawe harimo akandi kantu, hari ikipe ya Bayern Munich nayo iri gukomanga ikagira Pio iri kuyifasha muri transfer ya Rudiga. Kuba ufite uno mu France uyu wagiye muri Bayern Munich Orize ngashobora ko ari ukuntu ari gukonveka Magehi bakinanye mu ikipe imwe akaba yamusanga muri Bayern Munich. Urumva rero utabonye Magehi kuri nosi y'umupira w'amaguru turi kubona yo muri iyi myaka idafite abadefenseri benshi, uri kureba nka Barcelona igiye ku isoko ugabona abadefenseri bahari wenda ni ba Bastoni ni ba Schlotterbeck muri za Dortmund, abadefenseri bahari ni bakeya. Rero guhita witesha amahirwe yo kubura umudefenseri nka Rudiga wari ugeze muri ya myaka ya experience imyaka 32 kuba wamwongerera umwaka umwe cyangwa amezi 18 nge mbona ariyo yaba solution nziza kurusha uko wahita umurekura gutya akagenda. Ibyo uvuga nabyumva, ariko mfite akabazo kamwe gato n'akandi kabazo kamwe gato kuri Rudiga. Urabona ko imvune nawe muri imyaka n'imyaka biri kujyana, ni nk'inkorora n'iki ngo birajyana byanze bikunze. Mfatira Rudiga, mfatire Militao, umfatire Dean Huijsen, reka nongera na David Alaba, reka mafata gutyo mu bihe byaba byiza barankinge numve muri prime uza bameze neza uwitwa Rudiga njye na prefera, kuko wenda hari ibyo we yatweretse birenze ibyo abandi batweretse. Kuko witwa Alaba kuva yava muri Bayern Munich ngemeruka Alaba muzima, navuze ibihe byabo bari bameze neza, bari mu bihe byabo nanone basubiye inyuma, basubiye nicyo navuze bameze neza tu. Uwitwa Alaba ugiye mu kintu cya prime Alaba Rudiga se yigeze agira ibihe ariko yagize ibihe byiza muri ya Chelsea ya Thomas Tuchel imwe yatwaye Champions League muri Real. Ariko nje bijyanye na profile yabo y'imikinire. Wambwiye ngo kwa kundi wakinye n'ikipe ikomeye ifite umwataka mwiza wamutuma mission, ariko ufite Atletico na Barca wakina na Elche na Sassuolo na za Getafe. Umba nkubwire Mbappe nje na prefer mba mfite Dean Huijsen na prefera, kuko Dean Huijsen nubwo akiri muto yari ukuntu ubona nyine ni umuribero, yaba umuyobozi mwiza wa defense, yakuyoborera umudefenseri bari kumwe bikagenda neza. Nge nahitamo Rudiga kurusha uko nahitamo Alaba, kurusha uko nahitamo Militao. Nge na prefera Rudiga nka option ya mbere. Real Madrid mugendera muri imisi inde Alaba nako Rudiga bakamugendeye, ariko bijyanye n'imvune ari kugira ntago bari kumugendera. Ariko n'ubundi iyo urebye mu basigaye bahuza na Dean Huijsen bafasha Dean Huijsen,
Rudiga njye niwe na prefera nka nimero ya mbere. abadage bamugenderaho Abadage bo bamugenderaho kuko niwe uri kumwe na Shortback. bameze neza Abadage bo ni equipe yose muri rusange. Abadage bo basubiye inyuma basubiye inyuma bose ni muri rusange, ntago bafata ngo bishyire kuri Rudiga kuko na ba Toni Kroos bagihari, naga Abadage bari bameze neza, na ba Thomas Müller bagihari, wabonaga ko nyine Abadage na ba Serge Gnabry bafite ukuntu basubiye inyuma. Abadage bo no mu mitoreze yabo abatoza b'Abadage bo navuga ko basubiye inyuma cyane muri rusange, ariko Rudiga nje navuga ko ari we na prefera mbere ya ba Militao na ba Arab. Okay, Samira ati kumurekura nje ndabyumva, hanyuma Iran ati yakongerwa umwaka umwe cyangwa se umwaka umwe n'igice. Ni amakuru avuga muri Espagne atubwira ko ashobora kurekurwa muri sama, ubwo na habaho kubyiga bakareba niba bakimukene cyangwa se ari umukinnyi barekura akagenda, gusa babonye undi nibwo iduri yaba imeze neza. Mfite akantu kamwe hano Samir, ngira ngo tubakomoza gatumire kujya muri Bayern Munchen ndetse wenda n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Reka nsome titire kugira ngo bimfashe neza. Muvandimwe ati how do you guys expect Alonso to deal with the Arda Güler, Jude Bellingham, Lojam? Aratuza gato. It seems that one of the two needs to drop back and play closer to Aurelien Tchouameni, or else they will not be compatible. Ati mwabagabo mwe niki mwiteze kuri Xabi Alonso mu guhangana na case cyangwa se n'ikibazo kamivuga muri ubwo buryo cya Arda Güler na Jude Bellingham? Arongera tuza aravuga ati biragaragara ko yanze bikunze umwe muri bo ashobora gusubizwa inyuma akegera Aurelien Tchouameni cyangwa se naho ubundi cyangwa mu bigaragara bombi ntibagahuriye mu kibuga kimwe. Ati niba umwe atasubira inyuma ati bombi ntibahurira mu kibuga kimwe. Sami ntago muvuga ibyo ushobora byumvise. Iki kibazo wikiteza gute kuri Xabi Alonso mu kugikemura? Barajya mu kibuga bombi cyangwa se umwe arasubizwa inyuma? Arda Güler azazira izina afite, aracyari insina ngufi. Azazira izina afite kuko ni Real ntibihagije gukina gusa, kuko iyo biza kuba ari ugukina gusa yaba Keylor Navas yaragumye muri Real, Thibaut Courtois akaguma muri Chelsea. Ariko kora Real Madrid ibikeneye no gucuruza, bakubwira ko byibura jezi ya Real Madrid igurishwa buri masegonda 10 jezi biguzwe. Rero muri iyo gahunda yabo yo gucuruza bisaba ko nyine uba ufite mu Mwongereza uyoboye abandi, cyangwa se niyo y'abatabayoboye ugakoresha PR wumvikanisha ko ari uyoboye abandi kugira ngo n'ubucuruzi bwawe bukomeze bugende neza. Ariko mu bijyanye n'imikinire tugiye no mu mibare, Arda Güler mu gihe Jude Bellingham yaravunitse Real Madrid yari nziza. Igihe Jude Bellingham yagarutse bakamushyiramo kuri match ya Atletico bariye bitanu avamo yatanze assist, yatsinze n'igitego, undi akina igice cya kabiri kuri uwo mwanya nta kintu yigeze akora. Bivuze ngo hari ikintu kimwe, Jude Bellingham kuva na kera kuva yatangira gukina ntiyigeze aba nimero 10. Arda Güler mu mpano ye ndetse no muhamagara Imana yamwihereye ni umukinnyi wa nimero 10. Ahandi hose yawamwengeka kajya kuko ari umwana, buri abana ntibajya baruha. Abana kwa bakeneye ku explore isi no kumenya byinshi ku isi, ikintu cyose umubwiye agerageza kugikorera. Niyo mpamvu ushobora kumubwira ngo genda ukore mu muriro hariya agakora nuko akaba atazi ko atwika yahashya ubutani bwadasubira bikaba bimenye nuko nashaka guprova akeneye no kumenya ibintu nyine byinshi. Ibyariwe kuri Real de Madrid ishaka gukina neza ngiye ku bwanjye, ndebye n'imiterere ya Jude Bellingham, ndebye na karite ze kuva ari mutoya cyane. Jude Bellingham ni box to box midfielder, umukinnyi mwiza uzi kuyobora umukino mwataka, akaba n'umukinnyi mwiza uzi kwambura imipira ku maguru ye maremare ndetse n'ubuhanga n'imbaraga z'umubiri afite mu gusunikana akambura imipira ubuzima bugakomeza. Ariko kubera ko atagaruka inyuma kuko yigeze gukora imibare mu mwaka we wa mbere, igihe cyose y'imibare itagenze gutyo ibinyamakuru biba byatangiye kumwandika ngo 007. Niba mwibuka neza match yo kugukina match ruka Villarreal, Mbappe na Vini bamushakiye igitego ku mbaraga biranga, bamushakiraga igitego kuko arabizi neza ko nawe nadatsinda itangazamakuru atangira kumwataka.
kubera yigeze kubaho top scorer na Emini yendaga kuba top scorer mu mwaka we wa mbere kuko yasanze hari Vini na Rodrigo bamushyira kuri nimero 10 ya Diamond kuko hari ukuntu bakinaga Toni Kroos ari nka nimero 6 Fede uruhande rumwe urundi ruhande rukaba ruka Modric hanyuma Jude akajya imbere cyangwa se Chouameni akaba ari ukina gurya ku rundi ruhande Jude akaba nayo baheruka gutwarisha Champions League niyo batwaye Champions League ariko nyuma yuko Toni Kroos avuyemo ikipe yabuze uburingani kandi Chouameni ntago afite ubushobozi bwo gukora ya through passes ya Toni Kroos ijya rero kuri Real de Madrid na Xabi Alonso akwiriye kwiga uburyo kibaganiriza Jude Bellingham agasubira mu mwanya we box to box bakrekere kuno mwaga nabakamumurema gura mupeti nimezuto ziri mushyashya n'umupeti udapfa gutanga umupira kuko agomba kuwutanga n'umukinnyi ufite uburenganzira afite uburenganzira kuri bari yayifite ni gake bayimwambura azi guproteja baro kandi yayitanze imuvuye ku kirenge iba ari baro ifite ahigiye n'igisobanuro cyayo ijya rero kandi Jude kwa ko umutwe abanatekereza no gutsinda ibitego bituma adapasa neza Mbappe reba pasa amaze guha Mbappe assist enye ariko urebe Jude Bellingham ari mu kibuga Mbappe bayiruka agategereza umupira akawubura mu gihe uyarida gurera atera imipira imbere ku cyemezo gihamye kabishwe na Fede Valverde atari muri forme Chouameni na Jude bajya bakina hagati Ceballos akabakina imbere ariko I mean Ridagurera akabakina imbere urumva hari umuntu umwe ugomba kuvamo ni Fede nyine Valverde cyo ntiyavamo Fede Valverde agomba kuvamo ariko wenda ikirimo kuri Jude Bellingham mbona n'ibyo biganiro Samir yaravuze mbona birakenewe cyane ariko bizagorana kuko urebye imiterere ya Jude Bellingham n'ibintu yamaze kwinjoyinga umupira yamaze kuryoherwa n'umupira urimo gutsinda n'umupira urimo ibitego ibi ngibi ntago ari ibintu Jude Bellingham yavanye muri za Dortmund ntago ari ibintu yavanye muri za Real Madrid ni ibintu yakuranye buriya we ngo na murumuna we Joe Bellingham bakiri bato yabagitozwa na papa wabo witwa Marcus Bellingham we yababwiraga ko muri gisobanuro cy'umukinnyi ari igitego kugenda bakagera muri za Birmingham Jude Bellingham bimwe mu bintu bya mbere arazwiho mu gutsinda ibitego kandi avuyemo hagati bijyanye na kariteza afite buriya Jude Bellingham nubwo atabitanga bihagije ikintu kijyanye na control kuri baro Jude Bellingham ni umwe mu bakinnyi beza cyane technique Jude Bellingham arazifite ariko nawe iyo hajemo ako kantu ko kuryoherwa no gutsinda hari ukuntu yiyambuye izo kariteze zo kuba yakina box to box yo kuba yaba animateri w'umukino akaba yakani mu mukino ugasanga nyine yiyambuye ubwo bwiza bwe bwo kuba yakina box to box agiye gushaka bya bitego rero ibyo ngibyo haje noneho Kylian Mbappe mu gihe yazi wabonye ko akazi ka Jude Bellingham ko kajyanye no gutsinda ibitego karagabanutse noneho umwaka wakurikiye hahise haza Xabi Alonso Xabi Alonso mu bintu by'akina ari kugaragaza ko umwe mu bakinnyi babikina neza babyumva neza kurusha abandi ni Aridagira kuko ku mikinire ya Mbappe akeneye wa mukinnyi w'umukreateur uzamufasha gushaka ibyo bitego nka nimero 9 nka kumwe neza Ozil yarikoraga kuri CR7 Kylian Mbappe nawe akeneye umukinnyi nk'uwo kandi uwo mukinnyi ubikora neza kurusha abandi bose muri Madrid ni Arda rero ikintu cya mbere azakora Xabi Alonso ikintu niba ashaka gukinisha Jude Bellingham mo hagati nazamuzane kuri 10 azamukire box to box uwitwa Fede Valverde azajye guhanganira umwanya na Mastantuono bimwe yakinaga byo mu inverted winger kumufata umukinnyi wakinaga muri medial none akajya akina karindwi isa nk'igarukamo hagati nge mbona ari option Fede Valverde yakina kuko gukina box to box ntiyabirusha ba Jude Bellingham Jude Bellingham nawe gukina 10 ntiyaba mwiza nka Ridagira rero ikintu agomba gukora aziyima service za Fede Valverde hagati ashyiremo Jude Bellingham niba ashaka ko Jude Bellingham akina ariko nanone niba ashaka service za Fede Valverde Jude Bellingham agomba kwicara kuko uwitwa Aridagira ku mikinire ya Xabi Alonso
yiganjemo kwataka cyane na possession isa nk'iyongereye, Aridagira ari mu bantu bumva imikinire ya Xabi Alonso kurusha abandi bakinnyi bose muri Madrid. babarira cyane. So information muri Madrid ya nyuma nuko Mbappe yatanye imyitozo mu kipe y'igihugu uyu munsi, yakoze imyitozo. yagize akabazo k'imvune gato yakadakanganye. Yaraje akahitira kuri Pierre Moroy kibuga cya Lille areba match ya Ethan Mbappe yishyura igitego cya Kufra ya Nuno Mendes muri championnat Paris Saint-Germain na Lille kuri Pierre Moroy kibuga cya Lille. Hanyuma ajya Clairefontaine aho ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ikorera imyitozo muri kampu yabo. Abaganga barabanza bamwitaho, abandi batangira imyitozo abaretse gutangira. Ubu ngubu nibwo bamuhaye go ahead, bamubwira ati none ubu ngubu umeze neza wagenda ugatangira, kuko yavuyemo kuri match ya Villarreal atameze neza, sinzi niba mwarabibonye asohoka mu kibuga nko ku rota 45 gutyo. Kandi Mbappe afite forume ziganisha kuvunika, ari forume ugira zikaba zikujyana umuntu wese akaba yumva uri buze kuvunika pe, kuko nko mu kwezi kwa 9 match yose yakandagiye mu kibuga yatsinze igitego. Match zose yagiye mu kwezi kwa 9, dore yatangiye no kwezi kwa 10 atsinda. Ntekereza ko nka match bafite Abafaransa bafite match zoroshye, bafite match ya Azerbaijan, ni igihugu kiri kuzamuka mu mupira w'amaguru, kuko niba wararebye Karabag imaze gutsinda imikino 2 yose yo muri Champions League, ni kimwe mu bihugu bikomeye. None areba n'aya makipe menshi yo ku mugabane wa Afurika, byakugora kubona ikipe y'igihugu itarimo umukino ukina muri Azerbaijan, kuko no muri Benin nabonye arimo, reba Mutsinzi yanje, reba ukuntu Azerbaijan ari igihugu kirimo kiraza mu bijyanye n'umupira w'amaguru, kimwe n'ibihugu byinshi byo muri Europe de l'Est, ibihugu bya Azerbaijan, sinzi za Uzbekistan, Kazakhstan, ibihugu hariya Kazakhstan nka Europe cyangwa bari Aziya nuko bakina muri EF, bimeze nka biriya by'Abarusiya, ibintu nk'ibyo kuri aba babarizwa muri European Union, ariko ugasanga n'ubundi bari muri Aziya, muri Aziya ubwo ni Abanyaburayi kuko baba bari mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibyari rero Mbappe arimo aragurwana n'imibare, kuko Mbappe urabizi ko asigaje ibitego 5 akaba ari top scorer w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ibi byose abibara kandi n'umuntu w'uduhigo, kandi uno mwaka urebye mu mutwe no gutayimubwira Mbappe ameze nk'umuntu ushaka Ballon d'Or. Mbappe ari gukina nk'umuntu ushaka ikindi gihembo atigeze atwara, ntago ameze nk'uyisaka, ahubwo arabitegetse kandi afite double chance. Real Madrid atwaye Champions League, Ubufaransa buri miye place kuba bwatwara igikombe cy'isi. Ibyo byose arimo arabibara, avuga ati hose reka njyane na groupe, kuko umwaka ushize bamushinje ko yatereranaga groupe agasa nk'usuzuguye imikino, akamubwira ngo ntimpumamagare kuri no match ngo manze niyentegere muri Real, hanyuma ngo nzabanza. Mu gihe ku rundi ruhande ubwo abafana ba Juventus batutse Zidane 9-8 bavuga ko yashyize imbaraga cyane mu gutegura igikombe cy'isi cyabereye iwabo, agatuma batsindwa kuri finale ya Champions League, atigeze abakinira 100% nkuko yakuriye ko arabahaye. Yego yari muri Juve 8. Hanyuma Mbappe we akavuga ngo mureke ngo manze niyentegere muri Real, ngo ikipe y'igihugu n'ubu nigiye gukina ibintu bya danje, ngo nzabanza. Uno mwaka nta hantu namwe ashaka kujya, dureba n'ibintu ari gukora nibyo umuntu ushaka Ballon d'Or. Uzi kuba ari wowe utsinze utera penalty, Vini agatera penalty umureba ukabireba, reba ukuntu yagiye guhobera Vini amukora ku rukweto, apasa ba Jude ngo batsinde. Na Kampi bafite gahunda yo gutwara Ballon d'Or, niyo yakemera n'imiti bakayimutera, agakina zo match za qualification agatsinda ibitego byinshi. Arabizi ko ibitego bazareba na niyongera kuba top scorer wa UEFA inshuro 2 zikurikiranya, bizabibara. Muri Espagne nta mukinnyi wamurusha ibitego, kuri Mbappe muri Espagne muri champion abakinnyi barimo izi saha nta mukinnyi watsinda ibitego byinshi kuruta Mbappe muri champion mwaka. Nawe ubwo igisigaye no kureba igikombe cy'isi niba byashobora ko batwara icya gatatu, ibyo yabitwaye Ballon d'Or ntabwo bakirirwa batoje. Kandi buriya ku Bafaransa, buriya nta Mufaransa yigeze atwara Ballon d'Or muri equipe de France atitwara neza, biragoye. Guturuka kuri ba Michel Platini kera kuza kuri ba Jean Pierre Papy nawe watwaye Ballon d'Or, kuza kuri ba Zinedine Zizou, nta Mufaransa na ba Baby Benz. Uribuka ko ari ero yari yagize Benzema mbere yuko atwara iriya Ballon d'Or, ya ero yari yasaga nk'ugarutse muri equipe de France, nawe ayo manota yanatwaye muri Ligue des Nations. Ayo manota ari ukuntu yamwongereye amahirwe yo gutwara Ballon d'Or. Ariko Kylian Mbappe n'ubundi kugira ngo ube Umufaransa mwiza, mukinnyi w'Umufaransa mwiza muri national, bisaba ko ubu uri inyenyeri, kandi yabikoze kuva kera. Kiriya gikombe cy'isi yabahesheje kumuha kapiteni,
kumuha kiriya gitambaro cy'ubukapiteni akiri muto ku myaka ye mike nk'ino n'ubundi agomba kubigaragaza no mu kibuga ategetswe gukina muri equipe de France. ubwo rero uyu munsi yatangiye imyitozo abafaransa baragongana na Azerbaijan ku munsi wo kuwa gatanu saa 2:45 bavandimwe barakinira Parc des Princes Stade ya PSG. aho ngaho rwose aho ngaho ngira ngo nibyo muri Madrid.